Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Granary feel thank you uba day uparatrai jong uba Charista feel thank you. Ubala sya siat yap haki ketang suloi jong ki pulit kejela khatlai tarik unailar arja arpuwe. Ulaong ba kejing im jong uba che naduk ke karta ke ba khat nyosnem, haduk ke karta ke ba san pusau snem. Kalong ban syakri ya keri ba kejat benrio ke balong haduk life nyosnem shilenter kejing im jong u. Haba ajing keren ha kejing alang belingkot bala penong ha ulum jingtap jong uba che ke badai ke lengku sengi klat balai. Uba Granary ulaong bawatlah ke mukat rumah halor kejing syak siat yap uba che kadang don hayeng bishar bat ke badang sateng bat kejing bishar ke bakat du kandai menta khat khandai tarik ubenai nailar arjar arpusau hendrai ke bapen sngulingo kalong bakumno kene ka kam jong u henmen jong u kadang don hapo yeng bishar kat baka sorkar pat kalau kentiu kerdan yu upulit balade ban plak mat ke Human Right Commission bat hakmat retired justice di Waipei ba udai mu baladan keti ban siat yap yu uba che ha ka shiteng miet jong ka khatlai tarik unailar arjar arpuwe hapo ka ying sa jong u ke badan ha maulai kanton masar ha ka ba ulapenan kam da ke AK47 ban siat yap yu uba che uba Granary ulaong ba utai upulit ubala siat yap yu uba che ha ka dekapor udang dan ha ka kerdan kumu head constable kat ba mentapat ulakiu syaka kerdan SI bat ulabat kumu second in charge ha ka we na ki police outpost kebadan haki thanri lum jantia ulaong ba kajing penkiu kerdan jong ke sorkar ye uni upulit ubra siat yap yu uba che kala pensilore ki pulit bakin long kinong penyap briu bat ba kinang yai penyap briu nang nisha khmat bat ke penpau syai kedaru ba ke sorkar ke ba ai hukum ban siat yap yu henman jong u haba keren benyau halor kajing mat jong ke yeng ke sem yu lo kajing dum ubalawan ban ka haka khatlai tarik unailar arja arpuwe namar kajing le don bor ke sorkar uba Granary ulaong ba umban se ban pha shaki ba ke briu hanyo trap salon sar balada ki thrang bat sliang shisha ba ke yeng ke sem jong uba che kanyo ya kajing bishar ke bahok kadan tang ke we kalat kalinti bat kata kadai banwan rano da ke sorkar ke bathamai ha usnam arjar arpu phra bam juteng bam jurek kemen sim jing jiteng kamdan ha kajing im jui tasaka we rung akwa ban pin kama hune kalong bakum ke yeng ke sami hibur akwai ngimla ban suklet no kum toi i hoi la klat ndri ngimla ban suklet no kum toi i mahbang syong hi ngapusan maroi na do bakai i hado benda klat no akarta ba san po sausnem lai pawa ka jing im ji kala long ba ka jaben rio marbeleng ong kata na do khat news nam kerta ka badang dei ban sobha dak khia samla bha kerta ban dei ban enjoy ndri i lakdat lentino ban syakri ke jat ben riau tak hadu ka senam inda khat no minta hawajar afoi kata inda idap san po saus nam kerta habang kain ya ka senam mujung ikamut lai ko nyo senam ka jing imji kalong bat ka jat ben riau tinggal kwa ru ban pentip sepi ya ka ki jing ja ko ayat berkokut kis ngakit ngabor ha pi thang pi kwa pentip ya ta bat ka next sharing kan long lakhat hendai tarik mentau banai hi amat simon di bat ngangai bojat ngalapai atau YouTube ang kini kan dei ka last hearing bat ni nak kering sam increment bakan dei ka last hearing hak kendai tarik ndai ka basol lang apat kumno bakan ni ka kam jong men jong kadang don po king bisa sorkar pan kakin tiu kerdan pemban ya upulit ubala depan pla hakmat ke Mekhalia Human Rights Commission balaban pala hakmat jong retired justice di Waipei badi mu u basiat yi bat daki AK47 jong u pendangkam bat menta uyok kerdan hak tu kapor afo voice nam ulong kum head constable menta ulong kum SI bat ubat kum second in charge hakawai na ki police outpost ki Tangenta Hills tekani kapen kalang kapen kendet ingi kumno bah cakap dengan kem ke ai promotion pemban u kapan paru bakal ni jing le jong sorkar kapan slur ya ki pulit bakin long kinong punya priu kata kapun beningkong kapun ke baar ke jing le jong sorkar ke pau syai kedar badi maka ke bas hak set yap yo men jonga lam nadi bakal le lam nadi bakal pak maka komno kan ai promotion balai kam kem bat kepoin ke balai bak bakadu ini ke jingle jong sorkar ke penslur
Jadi polit bagi nang yai penyap syuk nang ni khmat. Kham tam itu polit bakwa ban yo promotion daklenti ke pamdai. Kin salek ki kam pamban ki kam menteri yang boleh kerja lah program. Kham tam ki nang ilam jong kerja ben riu. La ki long kin nang ilam ki baterai beri nang nang ilam ki baterai hag bapa. Tekum kerja ben riu ngi ben sim khia ngi ben pusan ni ke benta ke balai. Yo bahkan jab yang hadin habut. Makini kim salia tang ben yo promotion yo dia kim salia ben le kono ke kamru. Ti habai dei bak kani benta kejing le jok sarkar ngakum parahi ngam banse bada pil skipai ba jok beri nyu trap nama kejing le jok sarkar ka penbore ngam ngan keren kumta nga apil skipai ba ka beri nyu trap solensar bala dalong ka bala ada kipai ba jok jat beri nyu trap hi solensar ada ki trang bagi seliang shisha ya kata ka slogan bang ong berus kata justice for Bashi, justice for the family of Bashi. Tang kawai kelak tenti kadon. Bakta kalong mengidai ban wanra dak sarkar kebat mai hau arpo pra. Tang kata kelak tenti kepala ban penyiwak keji besar pohok. Kerparu ipi kipai ba bakinem ong enga pai ti parai kren politics ni kren election nang dia suka. Henrai kanai keji kisya ke kren. Bawat uhe sarkaru jopani sarkar MDA. Ulang yang iba jongki inyo kejing besar pohok tang ladawan dak sarkar ke patmai dak sarkar ke berim wat nung kumilenti lanu ru dengan ngai bakani kejing wan jungi kani hauni umat lum cintet bamenta jungi ngai bakanum hu tang kanum lang tang kum kejing wan bangini ken mau mon lau snem hauni ngai kan sei ikirang ile kirang gensai jong kejat ben riu ke manum ting ki manum ri Bai je kejap ben reu naduk ke danut borok. Haba pi kejap ben reu naduk ke danut borok. Hinum ting wat la de ben phano ila ke jong ke jing imru.